dahil nadidinakatawang ko. Apiladeng kong iladin Nasarwar saladekay Dako pa kauba Dako pa kauragisa Andolo ng koron. Hoy! Pamuno ka doon! Inukay ni suwa mataidegen Kinatanapong pikirang kakanogo nasukyalalakang Murande na sono aka nakamiyatan awako din Hindi nakatawang ko Hindi nakiginawa Pikirang kakaanogo na Nasaring barayin na laing Matay dugan na Nagitawan ka mambum Inauman niya'y lalagiyahin Natanasan duda pikir Kapag hieragi diyan Ako bewawalan nakin Pagapag sa bula dua Katayami mamasin Naino sa berakong Baka mamusan lakang Tibaan sa tademenan Tademan na dilipatan Na di ko din nakalipatan Sampai sa pakataman Nalalilakaw pinilang ko Inong penesuag Ginatan akong ka Didinari doon sa adar Inamilani ay abulaway Namatay dukan na Pinamakatumang kamambum Isadarakin kitang kapain Nakagiya bintada ko O kabatari mamupandi Ka umiburo deko ingadang Mana bentog Namang udah papayong ngayon Yenani matain Inaba ako pasandela Mabinantay ko ingad Pinaiusura bentogan Isakan sa lulutian Dako bilang-bilangan Nakainuman na pagkaribun Guna pagkariwad Kadepang katanian Ruasa kalawaan Aino au pemanai Matai dukan Mangude apakah inggit Ayaw au toa binai Ratu muasi berkain Amai ko lagi dia bekas sayang tahun Berigis ko sigdan Aku rematan di tanta
betade na pagayunin. Pinasalaman na dito to. Pinabetade na pagayunin. Pinapakalipating kadang laki ang ginawa itam. Pakasagiti iya murame gemiyari buna puden daya nandugin arogi denagawi. Nah. Dan yun. Apa mide mamarintah tiga kampemanaem tawag karakan si adu gedung adilalayun ipesem kumambo siram buyo ngaditata iya nang aem. Tiap pagenay na pesena akan dayon dalam di mampir. Ako pamakolo danuig gemaku dan salorakan kanogu nek kanogu nakanogu nakal sa kadel raymuna akong kada nakamiyat nawaku kaya saya gedeng ko esero mende di toruge na matay dukana parupain ekadi ko buaw katindugan ay gubi ko soranon ibite ko sogugaw nakanambaan taong pena ipanye yutuwa ka narata aginawa ko bakaden ribon lang ko mataidekem inanay no aw seberako saki ang ginawa ita inaaw pililang kamu pasaba akan denaribu ang udang masa bedaw bedapat pemagungan na iruy din di menuda isari bunang posa ajaman napadapak sa budajongan nakataso sa lamakin pakapepenugudan napundudundolo naniyon napamayo bekaranuan sa sokore na initandem. Ayos, magregano udah.